Ka te tiwi kei te puku te rai o te iwi o Ngāti Koata i te whakatau a te kaunihera ārohe o Wakatū. Kia tautoko rātou i te tono a tētahi umanga keri waro no ahi Traeria ki te keri haere i tō rātou whenua. Koenei hoki te momo kaupapa e ngā kaunuitiana e te kāwanatanga i tēnei wā, hei aha hei whakapiki ake i te ohanga o te motu. Kua otiki e te kaunihera te motini te tono a te kaumupene nei, ina te pāpauri o tēnei o ngā uri o Ngāti Koata. I'm aware that the consent has been allowed and I think that's really regrettable. Ko te wawata te kaumupene keri waro nei, o te rangahau pēna he putunga hinu, kei rauri ngā wai kōpua o rangi toto ki te tonga. It will have a huge effect on the iwi, on cultural issues, and it will also have a huge effect on the environment. Te tino āwanga ke a Ngāti Koata, ka hore anō te kamupene kia whāki atu kia rātou. Mēna ka tūkino tia o rātou takutai moana ka hore rānei. Tō te tau 2008 i timatai te rangahau a te kamupene nei i te moana o rangi toto ki te tonga. Iwi are the kaitiaki of these areas, and they know over centuries the effect that pollution, that environmental degradation, the effect it will have on the culture of the people. They're the experts in this area, and I think they need to be taken more seriously. E hara te kamupene nei i te tauhou ki Aotearoa. Ko rātou kei te whakahaere tēnei kaupapa ki roto Taranaki. These processes need to come not from the courts, not from the RMA, but from the kaitiaki. Joe Glenn, Te Karere.